Абон ахурганчыты фалтартина дуалдарганын институты уд радон конференции под сахадон бюджетон организации Центр «Моя семья» и архайчыты шакышты фадалшкот той хатсыкты. Разыр той афазы фыцак ахшаж маймасы мазалты шарыш той уймама презентации хожар той шайрак фарштатылдыр. Новые горизонты жага проект райдыт такушын дуаминашты шамажы. Яшайрак нышану чизар шывалытты хазарты сыравақ дон тейші удонын шармагон дуавырты шаражын самай фиданы шахисан дышны адрав жарой. Асы проекты сышывалыттар хай удоны миттуни амаша сыштынгаш авты ансон бамбарын нау. Қауышеман хашканын самай сарды навщендар бой. Уйты хайтасын равжар штой наставник такай хонынс ахамадымы. Удон шарын раждарын сон наут фаланыртакка усы құттагын салхдуртан алиш. Алыр ауақдонын даришват атсамай яхи бафал вара сақшчақ құттажым. Шывалыттын таштыра қажу шармагон дадаймуатсы алкамадар ясышт кударауад. Уймамая ахуркансын савардырдышны адыл. Самай фиданы ябон уа ақшынады мидак валдар капхантамыш хижын. Ахам қудайыш шидақаты ритамыдар. Уй яхима навшырайшта самай факаша дурдуры қауышизар хазары сырауақ донуд ума. Проекты иш уйдер, амайын куди наставник, мама мадар фазыртой, ума адам рита, яхам чижгнами, мой уймадар кушын қау, самай манасарда мидак хуждар, яхи куда хата, авто ема бакушын қау. Ема шражыдан, ама афаз ема факуштон, ма тыңза бақчырг ражын диш, ендір мама удиш ясы чижголя, маем куткашын, ма яфта балвыр шарандар фасиш, ашта есаштынгаштарындар хужон фаси. Есаштынгаш автын карналу забах син, ама рух саштынгаштар фаси. Ма аждар жағын манандар уйтынгаш гону.